Yo, namiri bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo, namiri bukmak community, daw time limurong dual nga na prokanina arts ngom. Nawe yinin durkay, Melissa Peter, kangara bulkanoy, ma. Yo, kato ang malmaro daw ngama, kabiwali, kanlom falls at Kakadu yatango, ay watango warawong, Jawan people. Kan lam madangom ngay watango marayo talaga jal mi dararo daray jina ko ya Kakadu with Parks Australia tangum nan ya ko joint management bananan bay ngay watang wara jama kapman kol pilanya bijuay Parks Australia jina ko ngirimawo ngarakawo daray wong wajumadawo ka nina ka malton mi ejina ko rabang era dal penunu pe me kadan na makangakol nuno daw pulkanawe Nawe na walal kango ni Yolngu walal kalki kom nga pegin walay taray ko wangaw o nakko nawe wal ka jal tirawal to rambangi jama ngunili area ngor Kakadu nga peki ka Yolngu mak ngara ko nila krang irin ba tuanen nan indin marimin bijuay na pa tao jina lang ayam dalpen dalang work ton kapman to jina ko ya ka dalpen dalang rakaram iri mawartango Yolngu waraw tuali muka ngay ka nguray ngay ka rom ja ngay ka ngura tuali di limurong kalya Yolngu walya uripo limur to daw maram ngay to bularyon limurong kal kuya nga nauyo ka uripo limur to na daw maram kapman kong alimur to Yolngu walal wanga watangon mala mahar tumbal yun alimur to di pala din maram yun to di ali din na kun duno pa may limurong makitawon pingon yagab man kalya. Melissa mi kabingking na ngula. Nito lakaram. Pahingo, yaka ngara tira di nakunaw ka barang ngara maratong bali ure piyara. Arato yan nga kabutor picture numalang. Yoko ngara mo kakadali maratong bali yun because hindi nga ingon na daw. Picture nga ilakara nga nga rityan do. Kanguni mo kabili limur Yolngu walal uri po limur tumar darangan gabman ko tarok kamayalik nga nyan uri po limur to ka barak na kon tumbal yun nga dukar maram nalcha limur to jama ka kalkitir walangal dola chandi uni nakuwal ka larum ka nakuwal ka jal tilimur nga Yolngu walwal to na maram ka nawal tumaram irinin ba ni kangulan na thinking andawol na tangon nan next one makam tanaliway ma ngiri mawartang umara padak tanang ngay kanda papichuay yan duptun mi kadun pa man tanal Parks Australia yuwarayo kulko marimi tourist ka visitors pay ngay kamjuna maya kan lom liban ngar kula ka ngala katun murukay dungkarangupan 2019 dum Parks Australia yo duli yun yurta bajuar pijueng bajuar dukka yo ilanya pala karwarli panambala ngarkula biling rimali ka ngirimawartang wara pican karon kam panadanal dango Parks Australia iya kadanal malton bicueng bay ko room go panananan danal room ninatungkan Yolngu yo warayo ngirimawartang yo warayo panalanga pak nga upay ko ya pak ko ka pican dalakam ngiri mortang wara karon
tango bajuar no mangarong work ton. Tangom juna man napalin padangala nga napling ko kaya nga napamalanya nguya jinala nga napubay nga mga main nga napling ko ay malanya rom. Kalkin dua na bajuar to bal kalkiwat na. Tanali madakaricin. Ngiri mo tangom. Pay ko ya. Tanali nguro bajuar ko. Kabada na adalang nga mga mayon. Pax Australia yo. Ka warun bay ko yan ba na ngiri maun. Panangalang adala bay nga kumurway ton me. Now room ko malang ngunyi na bityan. Cuna ma dali una danal ba na ya bajuar ma. Nalpean nuno pimdang nga kulo nanan. O ako muro bajuar buru danal ngirim bumdang o Pax Australia ka work tun danal doon ay bajuar bijan ya kada nga maya. Yo. Nawi nga ito ali. Ngayang utto namin. Ngayang utto namin nga ito ali tukar. Nguni walal maram. Kamariki walangkin kal walal jali yo. Kadukar wal bumma. Bumma wal ngula candi dukar. Nguni ngay ka ngura nungat mala Yolngu walalang. Nguni ngay yakan nakon limurunggal ngayang ngul manmak tuwali di. Bukmakal Yolngu wal. Yaka walal nama manmak kum Yolngu walalan. Kadi aki di room go balanya malango. Muli wal to going through balanya kuri malango ko room goro. Utun wal to wanga limurung. O dukar wal to maram bumma mula nakko wal kajaltir. Ngay ka room likya lang o Yolngu jangora. Always ngay to marki balanda. Kanina elders kala senior people kala o wanga watango wal. Ka go through ka ngay to nung wanga watango yoram o yakay yun. Palanya mo ka ngay dal room ja yoko kawako. Para rin bityo yung panangiri pumamda na rin kung jali bijan na napan bijan na work ton nga rong yakan makmak ton marom kumi. Yo para urto na bitya na yakan makmak ton rom go. Yolngu ja rom. Ya wijan. Danal nga iwatang wara. Wanga danal ukarun mi danal Aboriginal Areas Protection Authority ul. Rakam danal duwa na ya. Waru danal ko eh. Katanal biwaliya Aboriginal Areas Protection Authority ngoro waratun danal Pax Australian ka karun mi danal juna ma kotlin parun danalin pay ko malang ko badana danal kanichuman Rome kalmalingko Yolngu ka pijandal karun ka Pax Australia yu kanichuman Rome ka dangom nang nga parukod parun ma danguyam warwo o duwan ayam nan ma nan na panbityan ya murukain yun na makotlin kod parun Pax Australia nam ka panalang akot nga Friday October 8 to Pax Australia bityan karon kam yakka danal raka na nami bana danal bana work ton ngaro danal raka nami not guilty kot ko libdal bityana karon tango meali bityo ang bananan banaya dango ya kamuro ngirim bumju naman Supreme Court lin bark to may ngumju naman dong karayo palanga mga mayon danalin bark to Supreme Court ngan nalpiyo bark to Pax Australia o na danal parakin o jarpi work ton penya mi bana waloyo Yo. Tuwali nga ikadukar ngura. Limurong bukmak ko Yolngu. Palanya ko room gurong nino makan nga akol daw. Tuno pa ko dukar ko nga ito mariki. Ngula yun diya nga pa ki jama mirya. Laruman. Ngula nakon. Nga ito mariki dukar ko riyan. Tuno pa ko. Pili ngura nga mariki tuwali limurong ko Yolngu diya mala. Wanga mala nunggat uripun. Ngunilin akon limurto ka walal to na mamany makom. Ida wanga watangon walan.
O yapa watangon, wairi watangon. Chungais na malanguruki wangaw. Tuwali ngay karom ngura na mamaningin ako ni Merbukmak Yolngu walal. Ka daw tuwali man makarityan. Meritir. Ma yo, thank you. Ka baying maling ko wala yo ba na? Oktober itu dango wara ba na Yolngu jawan. Eta ngo ba puro ba na? Kalawin niya nguro wilak takataran buy wara. Yaka nga maringi. Papuro dadaling ko bilanya miyo walo yo. Ka bapuro manabitwaing na payolngo ngala pala bilanya urungo wilak rom dan gayangan ngayatan rakan ngulong dawo Mr. Markham nan ngay karnam kardal nan ba na marimi bityan yolngo ya wilanya lida nan kurwari yung dami Kina kwe jawan ko Yolngu mityo. Kabijan bilang na yang work tuan bicueng. Ka kumurdo iwan danale ko kapman ko. Ka kalmuan dango ngirim ngaraka. Dango Australia ungalawin niya nga kadango Kakadu nga. Kanan ba na Mr. Markham nga mga mayon minan bijan kam last year 2020 yo. Dango ya na Ganlom Napa Falls ka narpenan ba na bituing bayong Parks Australia yo ka nadanal ba na kanituman Rome tuan wara ba na Aboriginal Areas Protection Authority pican kam karon wa koronan ba na panadanal kut paron danalin Supreme Court li ang ako danal brakto dango ya dawo yuwal kwal ngulit dawo nalpendanal ba na ngirima ba na nama ngaro napa daw na undango ya wala niya waripom waro ngandanalin ba nanan Mr. Markham ya kandanal bitweng nama nanay kay ngaw nga marirak kay karon dali jawarak to dali kinako ngirimaw justice ko tan guru Yolngu waraw kanan guru ngirimaw kanaw malayong pananan kay ngan nguyan biwak tuan kadangon wala. Yo, man magtuwali daw ngarityan. Kabulon na kun ngay kangora encouragement. Pukma ko limurong. Even limurong. Nguni ngay ngurong ngay diwang awatangoy. Yun ngay nguni ako muka. Mr. Markham do ngay siyaw ngay something that ngay kan meritin na kun daray wangaw kay Yolngu. Pili ngay nguni na kun wana nirpanaw ngalapal kaninan senior person. Ingon makan ngako daw nguni ngarikan kong. Ka today di ang bala limur tubikan di kan na magangurungi ngayangon nina. Kalarum kamalak maram. Na ngay best way limurong Yolngu to work with the government ka organizations to meet pukmak na needs Yolngu ka balandan. Limurong. Malimut to jama manma kumyan balanya kurmala. Hindi kurgamuro kurmala. Yo. Kumuro mirabang na Yolngu ka balanda ka orabangi balangara wangan muro bajuar muro. Ya ka mayalok ton me. Yo, thank you. Yo, thank you naman ko. Buturit yun daw tambal Yolngu Radio.